Estrada husi tono ba esule continua parado husi presidente autoridade raiwa Rogério Lobato. Husi dene circulação osan e railaran mos menos liu bem hira compara ho governo anterior. O suba presidente autoridade raiwa Rogério Lobato tem que tomar atenção ba estrada susitono ba esilo. Liu ba komunidade ni rain no ai wansira. Lehena naruit ne, kata pamatan niyo ne, hawaan ang sa sekolah, hawaan ikan beben na naila. Kaya kan na hawaan na sekarang beben naila. Awnet hindi au rem ka, kaya hem berbisahan he hawaan. Lentan tamat niyo ka masimbay kain kan nalay komsat hembay ka un hawan na hay samsen hay kam tu ka pamakam hay plenta ha kay pan ka hay man ni bo man en pan hen olasan tin bilan na munit nane on ta ka plenta ni mat ka okay hay hawan hay na isan may Comunidade usibaki to e silo sofre han rairahu. Impacto mos bel heteng moras no hal movimento bamai. Desenvolvimento para o presidente autoridade raiwa Rogério Lobato. Atunune continua obra nebe presidente autoridade sesante raihela laos mai atu hapara. Kalau nak takam hekran nak maluitan only, tapi yang nak kau ni sana sama yang mana lagi ni mah itu ni. No. Maluk Shira, atuhetan informação nebe factuais no atuais, haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hanehan botão notificação, o comentário no fahetutan ba media social siraselu.